dobar dan ili dobar večer svima. Drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju. To jest, drago mi je da ste svi našli vremena i došli na ovaj naš događaj. Dakle, ovo je prvi u seriji 5 online BizHack Startup Cafe događaja u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i to u sklopu projekta Promocija poduzetništva. Također vas moram pozdraviti i pozdravljam vas ispred Lean Startup Hrvatske, dakle organizacije koja implementira ove događaje. Iako ovaj BizHack Startup Cafe događaj organiziramo online, htjeli smo mu dati jednu lokalnu komponentu i zbog toga imamo lokalne organizatore. U ovom prvom našem događaju to je Riječka razvojna agencija Forin. Zašto smo to radili? Htjeli smo dati i lokalnim poduzetnicima nekakvu platformu da svoje ideje mogu podijeliti na nacionalnoj razini. Meni osobno, a vjerujem i vama, je velika želja da ovaj događaj za svakog od nas ispuni svrhu. Prije svega da se ovdje dobro osjećate, zatim da naučite nešto novo, a ono isto što je važno nama svima poduzetnicima, da upoznamo i nove ljude i razmijenimo i ideje i iskustva. Moje ime je Miro Hegerić i ja ću u ime Lean Startup Hrvatske biti moderator ovog BizHack Startup Cafe događaja. Vi ćete meni imati priliku upoznati kroz cijeli događaj, a ja ću htjeti uskoro čuti malo više o vama. Prije nego što krenemo, nekoliko možda ključnih stvari vezano za cijeli BizHack Startup Cafe. Napravili smo Slack grupu. U Slack grupi bit će dostupni materijali od prezentacija, ovih videa i to je nekako platforma na kojoj očekujemo da i nakon događaja možemo međusobno komunicirati, jer vidjet ćete, želimo stvoriti takvu jednu platformu gdje ljudi mogu doći sa novim idejama i onda im cijela zajednica može pomoći. Tako, ukoliko se još niste prijavili, evo imate priliku, ovdje je link, možete se prijaviti još uvijek i kažem, tamo ćete dobiti informacije o sljedećim događajima, jer ima još 4 događaja koje nas slijede nakon ovog koji se danas virtualno događa u Rijeci. Također, u sklopu projekta kojeg provodimo, radimo i upitnik o percepciji poduzetništva. Ovdje bi nam puno značilo da odvojite malo vremena i pomognete nam sa svojim odgovorima, da vidimo na koji način hrvatska javnost percipira poduzetništvo kako bi onda mogli i u budućnosti donositi određene mjere i akcije koje bi išle u smjeru poboljšanja percepcije poduzetništva. Još nešto možda će biti zanimljivo, za sve koji ćete sudjelovati, imate priliku se uključiti u nagradni natječaj i priliku osvojiti poklon bon, jedan od poklon bonova, ima ih 3 iz svijeta medija. Ono zbog čega smo možda najviše uzbuđeni je Business Hack Hackathon koji će se održati u 11. mjesecu. Počinjemo uskoro primati prijave. Radi se o hackathonu koji je ponovno online i kojem je tema da pokrenemo poduzetništvo, da stvorimo bolje okruženje za stvaranje, ali i pokretanje i naravno vođenje poslovanja u Hrvatskoj. Na kraju događaja ćemo malo više reći o samom hackathonu i kako je on povezan, taj BizHack kako je povezan sa Startup Cafeom, ali uglavnom ono što je možda zanimljivo, imamo dosta bogat nagradni fond, tako da vrijedi se prijaviti za taj hackathon. Htio bih samo ukratko upoznati što je to BizHack Startup Cafe. Ključna komponenta BizHack Startup Cafe događaja je da želimo povezati poduzetničku zajednicu u Hrvatskoj, jer na taj način ćemo omogućiti razmjenu informacija, iskustva između poduzetnika, ali ne samo između poduzetnika, već i onih koji razmišljaju o poduzetništvu. Mi smatramo da bi onda takva jedna platforma, takva jedna komunikacija trebala rezultirati lakšu realizaciju poduzetničkih poduhvata. Dugoročno smatramo da će to i naravno utjecati i na samu percepciju poduzetništva, a čim je percepcija poduzetništva bolja, tim smatramo da stvaramo podlogu za više uspješnih poduzeća. Ovo je prvi u seriji Startup Cafe događaja, ali kažem nije prvi događaj, nek se on dobro nadovezuje
na naše meetupe koje smo ranije radili u seriji Startups vs. COVID. Na web stranici Lean Startup Hrvatske možete pogledati snimke svih 9 meetupa prošlih koje smo imali. Stvarno ima vrlo zanimljivih predavanja. Kao što ćete uskoro vidjeti, na ova naša online druženja, na ovo prvo, ali na sljedeća, pozvali smo izvrsne govornike, poznate poduzetnike, ali i osobe koje tek kreću, ali sve ukupno osobe od kojih možete puno toga naučiti, koje žele podijeliti to što znaju s nama svima. Tako da ovi poduzetnici, domaćini, kako ih mi zovemo, oni su ovdje kako bi odgovorili na vaša pitanja i pomogli vam. Tako da nemojte se ustručavati, postavljati pitanja, komunicirati s njima. Tema ovog našeg prvog meetupa je Griješim, dakle učim. Vjerujem da svi vi, kao i ja i svi ostali, su pogriješili u nekom trenutku u svom poduzetničkom poduhvatu. Ali isto tako greška nije loša ako se iz greške uči, ako se ona ne ponavlja. I to želimo onda i kroz ovaj događaj, da učimo ne samo na svojim greškama, nego na i greškama ostalih. Zbog toga su to onda i naši poduzetnici domaćini koji će podijeliti svoje iskustvo. Prvo, s nama je Marija Tercol, dakle već sam ju najavio, ona je osnivačica startupa, to jest poduzeća Wild Olive Oil, sa svojom jedinstvenom idejom o proizvodnji maslinovog ulja, divlje masline, nakon 8 mjeseci razvoja ideje osvojila prvo mjesto 11. generacije startup inkubatora Rijeka. Posebnost njihovog ulja je u tome što prerađuju autohtone divlje sorte koje za sad beru jedino u Hrvatskoj. Ručno beru plodove i svježe ih prerađuju isti dan, zbog čega garantiraju kvalitetu i zadovoljstvo kupaca. Ali više ćemo čuti od Marije. Evo Marija, the floor is yours. Veselimo se tvojoj prezentaciji. Bok, ja sam Marija Tercol, evo Miro me ukratko predstavi, eto sada s vama isto šerati ekran, samo da... Aha, share. Vidite svi? Može. Znači, kao što vidite, Wild Olive Oil ima nekakav početni logo, nemojte se previše zagledati, molim se njega. I u principu da odmah krenemo. Zamolili su nas zapravo da vezano za ovu temu malo razgovaramo o tim nekakvim odlukama poslovnim koje su bile loše i od kojih smo naučili nešto. Ja još uvijek nemam biznis koji sam pokrenula, nadamo se da će to biti evo, kroz nekakvih 10 dana riješeno i da će krenuti kroz 20 dana ozbiljnije se baviti svime, ali sam prošle godine prošla kroz proces inkubacije u Riječkom startup inkubatoru i tamo je bilo nekakvih odluka koje su nas nazadile u razvoju ideje i koje su zapravo u nekim trenucima nas skoro dovele do odustajanja od cijelog procesa inkubacije. Pa ono što je meni najviše ostalo zapravo nekako zapamćeno su za početak kada smo htjeli raditi istraživanje tržišta, koristili smo krive alate. Rekla bi da je to bio nekakav danak na iskustvu i zapravo neznanju, jer se nismo bavili istraživanjem tržišta vremenski koliko je trebalo i odlučili smo koristiti alate koji nam zapravo za povratnu informaciju nisu dali ništa što nam je korisno i zapravo da smo se toga držali i da smo na temelju toga donosili nekakve odluke, sigurna sam da bi već u tom trenutku odustali od svoje ideje, jer smo koristili ono što se najčešće koristi, a to su ankete, koje nama zbog specifičnosti proizvoda, o kojem ćete malo kasnije čuti, nisu dali nikakve zapravo rezultate, jer nismo mogli doći do ljudi koji su nam ciljna skupina. Također je to bio i nedovoljno razrađen poslovni plan, obzirom da smo u proizvodnji maslinovog ulja već dugi niz godina. Mislili smo da sve znamo i da nam poslovni plan nije potreban toliko detaljno razraditi, pa smo ga dosta šturo, bi rekla, napravili. I iz toga je onda proizašla i ova zadnja točka gdje smo formirali cijenu koja zapravo nije bila odgovarajuća proizvodu i zapravo taj cijeli nedovoljno razrađen poslovni plan nas je mogao navesti na neke jako loše financijske odluke, ali srećom kako smo ipak bili u inkubatoru,
Tu smo onda kroz komunikaciju sa mentorima i ljudima koji znaju puno više od nas došli do zaključka da se taj poslovni plan kao i cijeli taj strateški plan izlaska na tržište treba puno detaljnije razraditi. I dobili smo jako puno alata za formiranje cijene. Tako da, evo, to su bile nekakve odluke zapravo, odnosno situacije koje da smo to radili već kad smo pokrenuli poduzeće, bi ja mislim bile jako veliki setback u cijelom poslovanju. Sada ću vam pokušati kratko odgovoriti na pitanje čime se ja to trenutno bavim. Ja sam vam ovdje samo istaknula nekakve 4 stvari zbog čega je ono što ćemo mi raditi specifično. Osim što trenutno jedini u Hrvatskoj beremo plodove divlje masline službeno, nadamo se da ćemo nakon ove sezone, šta je za 15 dana, jedini na svijetu imati 100% ulje divlje masline. Divlja maslina je maslina koja je autohtona sorta u tisućljetnim maslinicima, jako je sitna i samo ću vam, obzirom da je ovo jako kratka prezentacija, brzinski dati jednu paralelu. Zašto je ona drugačija od klasične masline? Pa osim što je prinos puno manji i ulje bi trebalo biti veće kvalitete, to vam je kao da uspoređujete tartuf i šampinjon. Evo, da otprilike shvatite o kakvoj se razlici radi. I ono što bi tu isto naglasila je zapravo da kako smo mi, odnosno kako je suprug saluna, zapravo znamo da naša stabla imaju tu DNA potvrdu starosti i da su ona stara 1600 pa čak do 2000 godina. Što radim da biznis postane uspješan? Evo, to je nešto u čemu sad je skroz, jer upravo smo u procesu otvaranja obrta i skupljanja svega što nam treba za pokretanje posla. Ono što nam zapravo najviše znači su edukacije i ljudi kao što su Miro, Petar, zapravo cijela ekipa Polin Startupa koja je odlučila sve nas početnike poduzetnike educirati i besplatno i online kada je drugačije smo u nemogućnosti se vidjeti. Tako da, evo, edukacija, ali ne samo edukacija oko biznisa, nego i zapravo ono što je nama naše polje, a to bi bila poljoprivredne nekakve edukacije i maslinarske. Detaljna razrada poslovnog plana, dakle baš smo sjeli i sa jednom gospođom koja se time bavi smo malo izdetaljizirali sve troškove, šta sve moramo, kako ćemo to, di ćemo. Iako ne apliciramo niti za kredit, niti za samo zapošljavanje, jako nam je to bitan alat za donošenje odluka. Također sada radimo na strategiji za izlazak na tržište, obzirom da to planiramo tek iduće godine. Tako da nam je to sad imamo jedan prostor gdje ćemo tu strategiju napraviti, nadam se, uspješno. I ono što bi rekla zapravo za sam kraj, a to je umrežavanje, jer ako sam nešto naučila u proteklih godinu dana kad smo se počeli intenzivno baviti ovom idejom je da nikada ne znaš tko zna koga, tko će te s kim spojiti i na kojem mjestu ćeš naći nekoga ko ti može jako puno pomoći. Tako da zapravo razgovor o tome što radimo, čime se bavimo, kako to mislimo postići s ljudima je dovelo nas do jako puno sjajnih veza. I naravno učenje iz grešaka i ono što su nas naučili je zapravo da kada razrađujete neku ideju, pretpostaviti što bi sve moglo poći po krivu, pa onda još jednom, pa pitati ljude oko sebe šta ti misliš da bi moglo poći po krivu. Tako da u principu i kad nešto krene u tom smjeru da već imaš spremno rješenje, spreman odgovor i da te zapravo to ne odbije od cijele ideje, odnosno da te ne unazadi. Vjerujem da zato što nisam još zapravo ni krenula, nego tek krećem u sve to, sam najbrža i najkraća. Ali neću vam oduzimati više puno vremena. I tako, evo, hvala vam puno na pažnji. Ne znam da li pitanje idu sada ili ćemo ih kad svi završimo sumirati. Imat ćemo pitanje onda kroz panel rasprave, svakog ko ima pitanje neka spremi. Marija, hvala ti, ovo je bilo stvarno sažeto i točno to the point. Hvala ti. Mislim da svatko ko kreće sa idejom će se sigurno proći kroz ovo kroz što ti trenutno prolaziš, tako da tvoje iskustvo će sigurno pomoći mnogima danas. Evo, sljedeći naš današnji predavač
je Dejan Radić. Evo samo ukratko o Dejanu. Trojica osnivača, od kojih je jedan Dejan Radić, Katia Gamesa, dva su desetljeća razvijali proizvodnju računalnih igara u Hrvatskoj. Danas je to vrlo popularno, ali vjerujem da prije 20 godina nije bilo tako. Njihov rad je prepoznala rusko-irska firma Playrix, jedna od top 5 proizvođača igara, mobilnih igara u svijetu, i oni trenutno rade na razvoju novog free-to-play naslova sa svojim proširenim timom gaming stručnjaka koji danas broje 40-ak. Evo Dejane, drago nam je da si danas ovdje s nama i evo, podi je tvoj, to jest ekran je tvoj. Hvala Miro, hvala na predstavljanju. Evo, dobar dan još jedan put. Šerat ćemo samo screen, mislim da je to po protokolu, pa da vidimo da li je to je. Vidite svi? Ja mislim da da. Ok. Ja sam inače momentalno sam na poziciji direktora i business executive u Playrix Croatia, ali naš poslovni put je počeo tamo još davne 98. Ne znam da li su svi koji su na ovom kolu i rođeni tada, ali to je bilo pre 22 godine. I ovo što je pričala Marija, puno se pododara kako smo mi krenuli. U te 22 godine smo puno puta i lupili u zid i učili se na svojim greškama. Krenuli smo bez ikakvog, ili reći vrlo skromnog financija. Kroz godine smo zapravo saznali na vlastitoj koži kako je to kad lupite u zid više puta, recimo kada, na primjer, pošto je to gaming biznis, evo, često samo da vam predstavim zapravo sliku toga svega ukratko. Kao nekadašnji Katia Games počeli smo nas trojica, a onda smo rasli 10, 15, 20 ljudi. U tom momentu smo mislili to je to, više nema šanse da bi ikad firmu stavio na više od 20 ljudi, to je nemoguće zahendlat. Da bi došli na 30, 50, 60 ljudi sa outsourcom, možda je poblizu 100, gdje smo znali zapravo da je to samo scale-upanje, gdje je nešto što je izgledalo nemoguće postalo vrlo jednostavno, na neki način jednostavno. U tom periodu, znate, puno naučite u smislu, recimo, naučite da je jedan najvažniji poslovat kada otvarate biznis u pozitivno dobrog odvjetnika i vrhunskog knjigovođu, to je ono što morate imati ako ćete scale up biznis. Pa recimo, mi puno outsourcamo, odnosno outsourcali smo u prošlosti jako puno ljudi. Onda morate naučiti se postaviti prema takvim ljudima, prema takvim ekipama koje outsourcate. Imate isto tako jedan veliki nauk u čitanju, u pravilnom čitanju i razumijevanju ugovora koje potpisujete sa izdavačima. To smo isto tako naučili na teži način, da bi kasnije, evo recimo, jedan dio posla bilo to da se zaista čitaju ti ugovori, razumiju, konsultiraju se odvjetnici. To je kad skalirate biznis na malo veću razinu. Međutim, sve to skupa dovelo nas je kroz godine da radimo kvalitetne mobilne igre, gdje smo zapravo ušli, evo, 2019. obilježeno sa ogromnim rastom video igara općenito. Samo kratka informacija, to je neki 160 milijardi dolara na svjetskoj razini, to je ogroman kolač. Od toga mobilne igre zauzimaju otprilike oko 70 milijardi dolara. To prije 20 godina nije bilo niti približno tako. Samo za usporedbu filmska industrija i glazbena industrija zajedno zarađuju 18 milijardi dolara za usporedbu od 160 milijardi dolara gaming industrije. I to će zaista samo rasti, to su nekakva predviđenja, da će recimo tamo negdje 2022. doći do nekog rasta od 200 milijardi dolara. Zašto vama nešto treba značiti? Pa zato što ste možda i svjedočili, evo, nedavno na akviziciji Nanobita, imamo tu Infinum, imamo Infobip, imamo tu i Rimce, imamo jako puno IT i poznatih firmi u Hrvatskoj koji tek sad dobivaju zamah. I evo i tu smo i mi koji je zapravo smo akvizirani od strane jedne od najvećih firmi na svijetu, koja ima otprilike 2500 ljudi trenutno.
i preko 20 studija u ovom dijelu svijeta i rame uz rame sa najvećim proizvođačima, dakle među prvih 5 u svijetu, i po zaradi, i po veličini i tako dalje. Dakle, mi smo nakon 20 godina truda, rada, učenja na greškama došli do toga da nam se obratio takav jedan veliki igrač i vidio je da imamo kvalitetu, da znamo raditi posao i dobili smo ponudu i to je sad jedan novi zapravo level na kojem funkcioniramo i gdje zaista onda sve te naučene lekcije stavljamo u praksu i to funkcionira. Evo kratko, to je samo od mene. Ako ima neke pitanja, vrlo rado. Odlično, Dejane, da, baš s tvojim predavanjem i ovim svim stvarima koje se sad događaju na startup sceni od Nanobita pa Infinuma i tih stvari, mislim da pogotovo vezano uz Nanobit, tvoja prezentacija i to što si ovdje danas stvarno predstavlja nekako dobru podlogu za dobra pitanja. Evo, mi ćemo neka pitanja, ostavit ćemo ih onda za panel, pa će to biti jedno od prvih pitanja u panelu. A sad bi pozvao Ivana da nam se priključi. Ja ću samo ukratko reći par riječi o Ivanu. Dijelit ću svoj ekran ponovno. Ovako, dakle, sljedeći predavač je i sljedeći naš poduzetnik domaćin je Saša Ivan Vrdoljak. Kao što ćete vidjeti, Ivan ima jako puno iskustva, dakle, u biznisu, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Tako je nakon završetka studija i posla u Hrvatskoj pohađao London Business School, gdje je završio na MIT-u i na Stanfordu MBA. 3 godine radio kao managing principal u VC fondu u New Yorku. Nakon toga se vraćao u Hrvatsku, gdje je ponovno radio i bio venture partner u CF Croatia VC fondu, te 3 godine na relaciji Zagreb-Ljubljana, managing partner u VC fondu Eagle Ventures BV. Stečeno dugogodišnje iskustvo pomoglo mu je apsolutno izgradnji jedne od niza kompanija, kao što je Alcina DO, posvećena je razvitku tehnologije, znanja, te naravno stjecanju suvlasništva i vlasništva u nekoliko društava u Hrvatskoj i inozemstvu. Evo, drago nam je i meni osobno da je Ivan danas s nama i da može podijeliti svoje iskustvo na temu griješim, dakle učim i uspio sam, pitaj me kako, tako da Ivan, evo, the stage is yours. Okay. Dobro, kroz sljedećih 10 minuta ću ja dati nekakav, uvjetno rečeno, školski pogled na biznis i na njegove na dimenzije kako se posluje, odnosno koji biznisi imaju šanse u startu, već koji nemaju i kako je to sve skupa rezultiralo za biznise koje poznajem iznutra kao investitor ili kao jedan učesnik, ali idemo na temu. Znači, kad sam došao na biznis školu u London, na LBS, na predavanjima o financiranju poduzetničkog biznisa, odnosno o VC poslu, profesor Rob Johnson je rekao da je posao za plaću do sada je zatvor, a poduzetništvo je sloboda, što je za mene bio priličan šok, jer ja sam došao tada nakon 10 godina menadžerske pozicije u Siemensu na MBA i to mi baš je ovako čudno zvučalo, ali sam do kraja MBA shvatio šta anglosaksonci misle. Ovo je sadržaj mojeg izlaganja koji će trajati 10 minuta, znači nešto o šansama za poduzetnički pothvat, jedno strateško razmišljanje u što se može ići i iskreno razmišljanje kakvu firmu želimo osnovati, odnosno kakav je njezin upside, par primjera neuspješnih tvrtki i zašto, par primjera uspješnih tvrtki i zašto i jedan summary, jedan rezime svega skupa. Kako nastaje šansa? Sad, ima puno šansi, odnosno puno vidova šansi za poduzetnički pothvat. To može biti nastanak nove ekonomije ili tržišta. Ja znam par poduzetnika u Hrvatskoj koji su vrlo uspješni, vrlo veliki, postali nakon raspada Jugoslavije.
može biti nekakva tehnološka novost, odnosno nova tehnologija koja je izašla neki parni stroj, motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, internet, genetski inženjering, mobilna telefonija, you name it. Može biti promjena regulacije proizvoda ili tržišta, znači deregulacija telekom tržišta je bila primjer, deregulacija energetike, naftne industrije, deregulacija financijskih industrija, s tim da je napomena za ovo treće, da je to play za velike igrače, znači neko ko želi napraviti ekstenziju u veliki biznis koji postaje dereguliran, to je igraonica za velike. Tu startupe obično nemaju šansi. Disrupcija postojećeg tržišta, to je jedna velika tema i moguće je uvijek. Definitivno treba pročitati mudrosti Claytona Christensena, profesora sa MIT-a. On je objasnio zapravo kako su nastali low cost airlines i diskontne samoposluge, diskontni broker dionica, farmaceutske firme, kako su ušli u farmaceutsku industriju kao mali i uspjeli klasično bankarstvo protiv web bankarstva i tako dalje. Odnosno, jedan najbanalniji model kako ući u biznis je da odete recimo u Ameriku, pogledate koji poslovni model je nov, kako funkcionira i da ga kopirate. I na taj način je recimo nastalo širenje low cost airlinesa iz Amerike, gdje su nastali svuda po svijetu, od Azde su kopirani model poslovanja supermarketa sa povrćem, voćem i ispečenim kruhom, virtualni telekom iz USA svuda po svijetu i tako dalje. Sad, strateško promišljanje, razmišljanje o poduzetničkom pothvatu, kako to izvesti. Kao prvo trebamo biti iskreni i razumjeti ili shvatiti da li bi mi htjeli napraviti uslugu ili proizvod, s tim da su ogromne razlike u početnoj investiciji, početnom naporu, početnom riziku, a i u robustnosti pozicije, odnosno i na kraju krajeva rezultatima koje postignemo. Moramo razumjeti koji su izvori kompetitivne prednosti, znači što mi nudimo, po čemu smo različiti, zašto bi nas neko kupio naš proizvod ili uslugu i realno koja je brzina erozije naše kompetitivne prednosti, koliko brzo nas neko može kopirati i početi nam oduzimati prihode i dio tržišta. Bitno je razumjeti tržište, znači tko je kupac, što ga motivira, koliko kupcu vrijedi ono što mu mi nudimo. Jedna analiza tipa 4P, Product Place, Promotion Price, je razumno da se provede tako da znamo gdje bi otprilike bili, kako prodavati, sa kojom cijenom, kome, koji bi bio distributivni kanal i što je zapravo naš produkt, odnosno usluga. Sad, bitno bi bilo razumjeti teoriju o resursima tvrtke. Definitivno ja preporučujem da se pročita knjiga Claytona Christensena The Innovator's Dilemma. Bitno je razumjeti da li smo mi u situaciji da se sa nekom novom tehnologijom borimo protiv stare tehnologije, znači neka stupanj diferencijacije na tržištu, da li je dovoljan da startup ili nova firma može uspjeti, da li je tržište konsolidirano, ako je, znači ako je to tržište u kojem igra samo par igrača tipa autoindustrija, gdje je 10 velikih svjetskih proizvođača, avionska industrija gdje su samo 2, farmaceutska industrija gdje ih je 10, tu ulaska u principu za startupove nema, ako nemate disrupciju koju bi trebali opet razumjeti iz knjige Claytona Christensena. Načini zaštite tržišne niše, znači da li imamo vlastnu tehnologiju koja nam daje neki edge u produktivnosti i cijeni, da li imamo patente eventualno, da li imamo disruptivnu tehnologiju, na koji način ćemo spriječiti da barem neko vrijeme imamo sigurnost prihoda i funkcioniranja. To je jako bitno za razumjeti. Sudbina startupa, ali i zapravo i velikih firmi je odlučena na tržištu i tržište je zapravo glasačka mašina o vašem proizvodu, odnosno usluzi. Kad razmišljamo o usluzi protiv proizvoda, ako pogledamo kroz vrijeme i kroz količinu investicije, onda vidimo da za uslugu ne treba ni puno vremena da uđe neku svoju profitabilnost, niti nekako silna investicija tu, neka vlastita akumulacija i pomoć prijatelja i familije vjerojatno je dovoljna. Ako imamo proizvod, onda period investiranja može biti znatan, period ulaska u profitabilnost može biti jako dug, recimo ekstremno je to puno u genetskom inženjeringu ili farmaceutskoj industriji gdje vi proizvod možete registrirati najranije za 8-10 godina. Znači 8-10 godina vaša firma i vaši investitori moraju biti strpljivi i spremni krvariti novac. Naravno, upside uspješne firme sa proizvodom je ogroman, usluga je limitirana, ali uslugu teoretski može pokrenuti svako proizvod, ne baš. Znači, potpuni start-up za početnike koji nemaju iskustva, koji nemaju puno sredstava, odite na uslugu. Generalno, znači ja ću
summary za uslugu govori za nizak trošak započinjanja, raznoliki poslovi klijenti, vrlo jednostavni poznat biznis model, opsluživanje postojećeg tržišta kojeg je relativno lako razumjeti. Protiv toga je rad za klijente koji je radno intenzivan i vi zapravo uvijek naplaćujete samo razliku između cijene ljudi koje plaćate i cijene koje postižete radom za nekoga drugoga, radite na realizaciji tuđe vizije, oscilacije u cash flowu su potencijalno ogromne, a ako vam neko od klijenata otkaže ugovor, često je limitiran uspjeh i profitabilnost. Za proizvod, sposobnost povećanja obima i profita je ogromna, predvidljivi budući prihodi su tu, mogući niži troškovi za overhead su redovita posljedica, gradite isključivo vlastitu viziju, imate ljude koji su motivirani da napravite nešto novo, da mijenjate svijet. Ono što govori protiv proizvoda je redovito su potrebne znatnije investicije, potrošnja u startu često nije poznata, podrška klijentima jako opterećuje, odnosno zna uzimati jako puno vremena i resursa. I nakon nekog vremena preostaje samo optimiranje proizvoda s kojim ste krenuli, tako da to postaje dosadno za vizionare. Sad, tipovi firmi koje vi želite napraviti, morate razumjeti kakvu firmu želite imati nakon nekog vremena. Ako je to takozvana lifestyle firma koja će zapošljavati vas i 5, 10, 15 ljudi i davati im egzistenciju, to je ok, tu nema ništa loše. Ali recimo jedan educirani Amerikanac nikad ne bi pokrenuo ovakvu firmu jer zna koliko je to naporno. Znači ako ne postoji mogućnost za Amerikanca da njegova firma barem postane regionalni player, on lifestyle tvrtku baš neće osnivati jer je to naporno. Tvrtka može biti tvrtka koja trguje eventualno je integrirana u tuđa rješenja, znači vi ste dio jednog ekosustava, jednog IBM-a, HTA, Hewlett Packarda, nekakve međunarodne banke, nekakve međunarodne farmaceutske firme, ok, fino, ali oni će vas pustiti da raste onoliko koliko njima odgovara. Ako ste vi nekakva uslužna tvrtka, znači odvjetnički ured sa puno partnera, inženjerska firma, laboratorij, divno krasno, ali laki masovan scale-up nije moguć. Ako ste vi tvrtka koja proizvodi software ili recimo nekakvu farmaciju nasuprot hardvera, onda vi software scale-up možete raditi jako brzo. Download vašeg softvera može biti prema Indiji, Americi, bilo kuda i tu je scale-up jednostavan. Ako ste u hardveru, nekom fizičkom produktu, onda da bi vi postigli ekonomiju razmjera i masovnu proizvodnju, potreban je jako veliki radni kapital i tu je već onda pitanje koji ćete investitora dobiti. To u principu znači da vam treba jedno 30 milijuna fundinga, 30 milijuna eura i to vam neće dati bilo ko. To imajte na umu. Razlika uspješnih i neuspješnih firmi. Ovo su primjeri firmi koje sam vidio uživo. Znači, Broadband to Wireless je bio bostonski startup koji je 2000. godine imao brzinu prenosa data i voice-a 54 megabita u sekundi i to u dijelu spektra koji nije reguliran. Znači, oni su riješili shadow i probleme sa takvim frekvencijama, oni su tehnološki i danas superiorni, propali su samo iz jednog razloga. 2000. godine nastupila kriza ulaganja tehnologije u Ameriku i niko nije htio uložiti više dodatni novac za njihovu egzistenciju, oni su bili žrtve krize. Superiorno rješenje, propali. Renoprom, Technomax, retailer, bijele tehnike i premium audio opreme u Hrvatskoj, je došla kriza 2008-2009. Nisu očekivali tako duboku firmu, nisu skresali svoje troškove i propale su. U to vrijeme je propao HG Spot i još par njih. Belo Telekom, Optima Telekom, H1 Telekom, znači alternativni telekom je u Hrvatskoj. Njihov razlog za denimis, za propast je da nisu razumjeli uopće u kakav biznis idu. Oni nisu shvatili da tržište data linkova kroz fiksnu telefoniju nije deregulirano. Znači vi možete u osnovi biti samo reseller bandwidtha od Hrvatskog Telekoma, nažalost. I zato su svo troje propali. Centar za telemedicinu je bila moja direktna investicija u Hrvatskoj, koja je djelomično bio razlog za ulazak u Hrvatskoj. Znači to je sofisticirana dijagnostička oprema plus medicinska dijagnostička podrška za instrumente. 10 godina sam plaćao održavanje te firme, međutim Ministarstvo zdravstva nije nikada stavilo nijedan novi postupak na listu postupaka koji su priznati ili eventualno plaćeni i onda sam izgubio strpljenje i tu sam firmu zatvorio.
Onda recimo te primjer mini banaka u Hrvatskoj čija jednostavno troškovna struktura nije bila adekvatna, nisu se htjeli međusobno spojiti kada je došla kriza 2008. Svi su propali jedna za drugom. Ovo su njihovi logovi. Uspješne firme. Opet u prvom licu Chromatis, izraelsko-američka firma, 120 inženjera, 20 salesmena, kupljena za 5,8 milijardi. Superioran proizvod mid-range switcheva za optičke telekomunikacijske mreže, kakve niko nije imao tada, ni Siemens, ni Alcatel, ni Lucent. Schema, izraelski startup s američkom prodajom, firma je razvila jedan softverski alat, odnosno softverski tool za optimizaciju prometa u telekomunikacijskim mrežama, prodana je za $800 milijuna. Tvrtka je vrlo uspješna i dan danas, ali je postala dio veće tvrtke i opet je u pitanju superiorna tehnologija. CommSpace je opet telekom maker, on je samostalan, on je izašao na burzu, danas je njegova burza vrijednost $1,3 milijarda, pogledao sam nedavno baš. Ovo su te firme i što je bilo s njima. U Hrvatskoj primjer opet koji sam vidio direktno, DCM, kabelska televizija, ono što je njihov edge, odnosno prednost i održivost bila, oni su bili vlasnici koncesijskih prava na dijelove gradova, odnosno kvartova u cijeloj RH i ona je preuzeta za 40 milijuna od strane Bevag AG-a, a kasnije ih je Bevag preprodao 2 godine kasnije za 80 milijuna eura i nazvan je B1, niskog interneta, znači nezavisni servis provider koji je u jednom momentu počeo smetati Hrvatskom Telekomu kad je odlučio ući u ADSL tržište i onda ih je HT kupio. Combis IT, integrator koji je bio veliki partner IBM-a, u jednom momentu se Deutsche Telekom Systems, sistem integratora u Deutsche Telekoma učinilo da bi mogli ući u hrvatsko tržište sa uslugama sistemske integracije. Combis je se činio zgodan partner i platili su nevjerojatnih 60 milijuna eura. Meni nikad nije bila jasna ta cijena, ali to je do nedavno bila najvrednija IT transakcija u Hrvatskoj. Portal Bakićev portal Moj posao, tamo online, znači on je prodan 14 milijuna eura, danas je to jedna kompletna headhunting agencija. Nekakav edge, nekakvu stvarnu prednost on nije imao. Ja sam se uvijek čudio Bakiću zašto se upustio u to, jer da je Hrvatski zavod za zapošljavanje napravio svoj portal, Moj posao ne bi vrijedio ništa, ali se to nije dogodilo nikad, ni do dana današnjega. Ovo su te transakcije. I sad zaključak. Znači u principu svaka tvrtka koja ima kupce, nekoga sa potrebom, koja ima operativnu sposobnost proizvesti nešto, znači operativno je sposobna i ima pricing power, znači da može na tržištu dobiti cijenu koja je barem trunku više od proizvodne cijene, znači ima neku financijsku poziciju, može opstati na tržištu dok god su ovi uvjeti zadovoljeni. Znači, dečki i cure koji ovo slušate, ako imate nekakvu ideju, krenite sa nekakvom uslugom, ako imate poznatog kupca, barem jednoga, i ako ste u stanju im isporučiti uslugu koja je trunku vrijednija od vašeg napora, odnosno troškova koje ćete imati, vrijedno je pokušaj. Poduzetništvo je jako, jako zabavno, može biti vrlo unosno ako uspijete. Hvala na pažnji, ovo je moj e-mail, možete me kontaktirati, ja ću vam vrlo rado dati savjete i svoje mišljenje, odnosno nekako svoje viđenje vaših poduzetničkih ideja iz moje perspektive. Ivane, hvala ti. Ovo je vrlo sažeto, jedna povijest tvog rada, ali znam da si morao puno ostaviti izvan toga. Znam, svjestan sam toga. Uglavnom, meni je osobno super na koji način imamo onako od Marije koja tek počinje u jednom poduzetništvu, Ivana koji je prošao na cijeli svijet, Dejana koji se nalazi u biznisu već dugi niz godina. Dakle, imamo jedan miks različitih iskustava i svi oni imaju već informacije o tome koje se greške događaju, koje bi trebalo izbjegavati i tako dalje. Tako da, evo, baš se veselim ovom panelu. Imamo i zanimljivih pitanja iz publike, pa evo, ako se slažete, ja bih da prijeđemo na naš panel. Ja ću samo najaviti moderatora. Dakle, u panelu će kao moderator sudjelovati Dario Zorić. Evo ovako.
Dakle, Dario Zorić nakon studija nastavio se usavršavanja na području leadershipa i managementa u Europi, Americi i Aziji, te akumulirao 10-godišnje iskustvo u kreiranju i provođenju projekata, edukacije i konferencije na 3 kontinenta, te rada u obrazovnoj industriji na rukovodećim i savjetničkim funkcijama. Dario danas radi kao direktor Riječke razvojne agencije PORIN i nama evo stvarno iznimna čast da Dario danas možeš moderirati ovaj odličan panel. Pa evo, prepuštam ti panel. Hvala Miro, hvala na prilici. Sa ovakvim panelistima mislim da ću imati vrlo lak posao. Pa evo za početak podijelio bi svoju prezentaciju. Vrlo kratko, jedan uvod, a onda možemo krenuti sa početnim pitanjima i pitanjima publike, budući da vidimo jako puno pitanja sudionika, probat ćemo ih što više odgovoriti, ja se nadam možda uspijemo i sve. Samo trenutak. Kao što već znate, imamo 3 panelista, to su naši predavači sa različitim iskustvima. Jako mi je drago da se jako dobro nadopunjuju. Nismo prije pričali o tome kakve će njihove prezentacije biti, ali mi je drago da se poklapaju sa nekakvim mojim viđenjima i mišljenjima koje ću i prezentirati i sad svima vama kao jedan uvod u današnji panel. A prvu stvar koju bih s vama htio podijeliti, budući da skoro već 10 godina mentoriram start-upove na različitim kontinentima, zapravo sve se svodi na neke tipične greške. Čuli ste i od Marije da je rekla, imali smo problema sa istraživanjem tržišta na početku, nismo znali kako, krenuli smo s nekakvim anketama, to nam nije bilo ono što je bilo prilagođeno. Također Ivan je poentirao dobro da kaže, gledajte, ako razumijete tržište, to vam je ključno, ne samo za start-up, nego i za poduzetnike. Drago mi je da, evo, i oni se slažu da je to vrlo bitno. Čemu griješe start-upovi na početku? Istraživanje tržišta uzimaju ili olako, ili nemaju dovoljno alata, ili nemaju dovoljno ljudi, resursa koji će se baviti tim istraživanjem tržišta i oni zapravo ne znaju ko su im pravi kupci, na koji način oni ulaze na to tržište i nekakve slične elemente. A onda ako se bave samo svojim core workom, odnosno joj želim završiti svoj proizvod ili želim pustiti svoju uslugu na tržište, dogodi se taj moment da oni zapravo ne znaju šta drugi rade. Da li postoji konkurencija, da li postoji u Hrvatskoj, da li postoji vani. Kupci, da li su oni dobro targetirali kupce. Jako je bitno napraviti određene korisničke razgovore sa tim kupcima. Ne samo nekakve ankete koje su paušalne i daju nekakvu statistiku koja najčešće pokaže se da nije to ono što je trebalo, jer možda krive ljude smo detektirali ili ih nismo pitali prava pitanja. Tako da definitivno istraživanje tržišta je nešto što je iznimno bitno i drago mi je da ovdje imamo preko 50% ljudi koji su tek na nekakvom poduzetničkom početnom putu do 1 godine iskustva. Definitivno istraživanje tržišta je nešto što morate dobro odraditi. Drugi element je zapravo tim, članovi tima, da li su oni interdisciplinarni, da li pokrivaju više područja, kakva je timska dinamika i možda jedno od bitnih pitanja, a Dejan se tu dotaknuo, ugovori, odnosi. Da li ste kontaktirali pravnika, da li ste dogovorili nekakve udjele, nevezano da li osnivate firmu sad ili za godinu dana. Jer novci će doći. Kad dođu novci, onda dolaze i problemi. Ko je koliko zaslužio? Ako imamo 4 člana tima, da li svaki od njih ima 25% i zašto? Ako niste ništa dogovorili, nakon godinu dana dođu novci i svi će reći pa da, pa svi smo zajedno radili, mi smo tim, naš 4, dijelimo na jednake udjele. Ali da li je zapravo to tome tako? Vrlo bitno je imati članove tima koji razumiju svoje uloge, razumiju svoje udjele unutar start-upa, poduzeća i tako dalje, a u konačnici kad onda dođu nekakve investicije ili nekakve slične stvari, se znaju podijeliti sredstva. I još jedna stvar koja je dosta ovako interesantna, pogotovo za Europu, pa ja bih čak rekao i za ovaj mediteranski kraj kod nas, a to je da često start-upovi nakon nekakvih par mjeseci rada na svojoj ideji nisu još ni definirali ni proizvod ni uslugu, niti znaju pravi kupce, niti znaju koje je tržište, ali oni znaju da oni moraju ići na natjecanje, da oni tamo moraju osvojiti nekakve novce ili na nekakve investitorske forume, samite i njih osvojiti i dobiti puno novaca.
To se više ne događa. Možda se događalo kad je bio nekakav startup boom ili startup buzzword koji je krenuo prije 15 godina, ali danas vi morate imati konkretne stvari da bi uopće na natjecanje vas neko zapazio, a da bi došli do investitora morate imati još puno više stvari. Tako da nemojte razmišljati o natjecanjima, investicijama i slično, dok god niste sigurni što vi zapravo radite, na koji način, s kim i koji je nekakav cilj vaše prve faze. Pa evo, to bi bilo nekakve tipične greške startupa kroz nekako moje iskustvo, no osim toga, budući da i kroz Riječku razvojnu agenciju Poring gdje sam direktor, puno puta mentoriramo, savjetujemo i educiramo i poduzetnike u različitim fazama, što početničkim, što u fazi rasta i razvoja, što i nekakvih fazama akvizicija, da li oni nekoga žele akvizirati ili neko njih. Imamo nekakve druge elemente koji se pokazuju kod poduzetnika, početnika i onih koji još nisu sigurni gdje je njihovo mjesto. A to bi bilo ovako, fokus na jednog kupca. Da li jedan kupac ili na domaće tržište ili na vrlo specifičnu nišu. I onda se dogodi situacija kao što je recimo sad korona, oni izgube tog jednog kupca ili izgube tu specifičnu nišu i oni su izgubljeni, budući da dugi niz godina su radili na tome ili prvi par godina ako su početnici su radili na tome i oni više ne znaju što bi, jer cijelo vrijeme razmišljaju isto. I recimo nekakve ekonomske krize ili ovakva kriza kao što je sad došla sa koronom dobro pokazuje te nekakve boljke sustava. A ja bih rekao da je to jedna od glavnih grešaka gdje nisu diversificirali svoje proizvode, nisu pronašli više tržišta i ne razmišljaju kako taj rizik, kako upravljanje rizikom svest na što manje ovisnost o određenim, da li dobavljačima, kupcima, pa čak i članovima tima. Novčani tok. Znači, imamo puno poduzetnika, početnika i poduzetnika koji su imali sreće pa su tek poslije imali problema s tim, a to su financije. Da li imamo dovoljno novaca za hladni pogon ukoliko dođe nekakva kriza i 3 mjeseca i sve stalo? Da li mi možemo isplatiti plaće, da li možemo platiti dobavljače, da li možemo platiti režije i sve što ide uz to. Znači, iskustvo vezano za financije se pokazalo nedostatnim ukoliko vlasnici, njihovi djelatnici i tako dalje nisu se dodatno educirali da bi znali voditi nekakav svoj poduzetnički poduhvat. To je jedan od elemenata gdje zapravo nedovoljno brinu o novčanom toku na razini dana. Ne bih rekao tjedna ili mjeseca, na razini dana. Svaki menadžer, svaki vlasnik ili menadžer koji vodi poduzeće mora na razini dana znati šta mu se događa. Ako to ne zna, imat će velikih problema, ako ne u kratkom roku, dužom roku sigurno, ili u situaciji kao što, evo, nažalost došla nam je ova korona, pa se puno toga pokazalo. I nekako povezano na sve ovo je nedostatak dugoročnog plana. To bi značilo, ok, imam ja plan, ja imam viziju, ja sam vizionar, ja znam kuda ja želim ići, ali gdje to je? Da li je to za 5 godina, 10, 15, 20, 30, 50 ljudi, da li su te investicije, da li su to akvizicije, da nas neko akvizira ili ćemo mi nešto akvizirati slično. Znači, nedostatak dugoročnog plana je definitivno nekakva greška koju često poduzetnici rade jer misle pa da, dobro nam ide, znamo kud idemo, imamo određene kupce i sve štima. Imamo nekakav rast i prihoda i rast djelatnika, optimiziramo nekakve rashode i sve to ide u nekom smjeru. Ali zapravo, da li ima dugoročan plan? Povezano na sve ovo prethodno. Ako imam dugoročan plan, onda i novčani tok pratim prema tom planu. A onda zapravo shvaćam da fokus na jednog kupca možda nije najbolja stvar. Tako da zapravo je to sve povezano. To bi bila nekakve tipične greške poduzetnika, ima ih još puno, ja ne bi duljio. Vjerujem da ima jako puno pitanja još koje želite dobiti odgovor. Pa evo, ja ću zamoliti sada da mi se vrate na stage moji panelisti, pa ću odmah postaviti pitanje za početak Mariji. Evo, možemo ovako. Tako da vidim i sva pitanja koja su postavljena. Marija, evo jedno pitanje, vrlo kratko, nadam se da će i odgovor biti takav, a to je, tvoj tim je osvojio 100.000 kuna na demo danu 11. generacije startup inkubatora. To je značilo da ste bili u finalu, da ste osvojili prvo mjesto. Volio bi
da nam kažeš zapravo koja su po tebi 3 glavna faktora zašto ste vi pobjedili. Znači, što ti misliš da ste kao tim napravili bolje, drugačije ili slično, da bi došli do toga gdje ste došli. I evo, budući da ima dosta ljudi iz Primorja, Istre, pa iz cijele Hrvatske, htio bih samo napomenuti za prijave za 12. generaciju startup inkubatora su u tijeku. A vjerujem da će nekakvo iskustvo od Marije vam može pomoći ukoliko se dvoumite, želite li se prijaviti za novu generaciju. Pa evo, Marija, izvoli. Hvala. Za početak samo da se nadovežem, nemojte se dvoumiti, prijavite se ako razmišljate, to nema nekih dvojbi pretjeranih. A sada ću probati odgovoriti, vidim što na bahte. Sada ću probati odgovoriti na ovo pitanje kratko. Ono što je po meni bilo zapravo ključno kod cijele naše priče je spremnost na promjenu i modificiranje ideje. Dakle, spremnost se odvojiti od toga da ste nešto super smislili, da je to najbolje na svijetu, čuti tuđi savjet i primijeniti ga kako bi svoju ideju modificirali tako da zapravo dobijete proizvod ili uslugu koja je bolja od inicijalne ideje. I to je dosta teško jer tu treba malo svoj ego spustiti i shvatiti da postoje ljudi koji jako puno znaju i žele vam pomoći. Ono što bi isto istaknula kao dosta bitan faktor je dobar tim, ali i dobra raspodjela poslova unutar tima. Kod nas se ljudi koji su nas pratili kroz inkubator najčešće su viđali mene, moj suprug kao drugi član tima skoro uopće nije dolazio, ali mi smo tako raspodijelili posao. Ja krenulam logistiku i taj, ajmo reći, biznis dio. S druge strane, sada kada kreće cijeli posao, on je zadužen za gotovo sve i bio je cijelo vrijeme podrška dok sam ja ovo radila i ono što je kod njega bilo ključno je kada sam ja spremala prezentacije, on mi uvijek nalazio rupe u njima. Šta sam krivo rekla, šta nije moguće, šta treba drugačije i to je baš jako bitno moći komunicirati s članovima tima na način da kada vam kažu da je nešto krivo, da to možete prihvatiti. I ono što je možda ne usko vezano baš za naš projekt, nego svaki koji se prijavi igdje, bez obzira koliko poznajete svoju ideju i koliko ste vi dobri s njom. Mi se maslinarstvom bavimo stvarno ja od kad sam s njima, oni od uvijek. Koliko god ste s tim upoznati i mislite da znate sve, vježbanje same prezentacije kako bi mogli pričati nekome svoju ideju, kako bi zapravo u kratkom, jako vremenskom roku mogli objasniti sve što treba, a to je zašto ste baš vi super, za tu ideju, zašto je vaša ideja super i kako će vaš proizvod ili usluga zapravo zadovoljiti nečiju potrebu. Tako da vježba i kad mislite da ste odlični, onda još malo vježbe. Evo, to je, nadam se da sam bila dovoljno kratka i brza. Super, hvala puno. Hvala puno. Imam pitanje za drugog našeg analista. Hvala, Marija. Saša Ivan, evo jedno pitanje. Drago mi je da mogu, budući da smo, vidimo, oboje prošli i dosta kontinenta, imali dosta iskustva, svakako vjerujem ti više. Zanima me na temelju tog međunarodnog iskustva jednu usporedbu. Kako različite kulture doživljavaju greške, a kako uspjeh? To je ogromna razlika između kontinentalne Europe i anglosaksonskog svijeta i Izraela. Na primjer, u Hrvatskoj ljudi vole biti cinični i ako niste uspjeli, onda su i zluradi i reputacijski to baš nije dobro. Slična stvar se dogodila nekakvim mojim poznanicima u Austriji i Njemačkoj, kojima su propale ili tvrtke ili su imali venture fond koji onda nije uspio skupiti drugu rundu, znači imali su samo jedan i onda su ga morali zatvoriti. I nakon toga trajno su ostali sa reputacijom ili startup killera ili fond killera. Znači, neuspjeh u kontinentalnoj Europi nije baš zgodna stvar. Anglosaksonski svijet i Izrael potpuno drugačije shvaćanje. U Americi rad sa tuđim novcima, znači novcima investitora i neuspjeh nije katastrofa, zapošljavanje, odnosno nalaženje novih investitora sa takvom reputacijom nije uopće problem, čak nekad može biti i plus, jer ljudi smatraju da ćete onda biti oprezniji i manje, recimo,
agresivni u donošenju određenih odluka, tako da u Engleskoj Americi neuspjeh nije problem uopće. U Izraelu slična priča. I recimo startup kultura u Izraelu je fenomenalna. Do prije 10 godina su izraelski roditelji htjeli za svoju djecu da budu ugledni liječnici ili odvjetnici, jer su to zanimanja koje su fleksibilne, ako ste uspješni, zarađujete jako puno. Danas svi očekuju od svoje djece da budu uspješni startup menadžeri, odnosno vlasnici firmi. Poduzetništvo u kontinentalnoj Europi je, odnosno odnos prema poduzetništvu u kontinentalnoj Europi je puno konzervativniji. Ja sam dosta dugo živio u Austriji i Njemačkoj, 10 godina sam radio za Siemens prije odlaska na MBA i onda u Ameriku. I recimo Njemac i Austrijanac nerado odlazi u SME firmu, a u startup na rubu beznađa. I oni se recimo vrlo nerado i sele iz mjesta u kojem su se rodili, studirali, kad bi morali ići iz Minhena, ne znam, u Augsburg ili iz Minhena u Beč ili iz Beča u Salzburg, to je već kraj svijeta. Znači, u kontinentalnoj Europi fali jedna mobilnost i jedna ajde, recimo sklonost riziku. Oni više vole stabilnost, predvidljive scenarije za karijere i tako. A to su definitivno velike etablirane firme, postojeća rješenja. Za mene je jedna neprihvatljiva i dosadna korporativna kultura, ali to je tako. I Hrvatska je tu negdje, nažalost. Složio bi se svakako, i moje iskustva su na tom tragu, da potrebno je puno više, ajmo reći, biti okrenut prema riziku, ne samo ići na stabilno i sigurno, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj našoj regiji, pa ja bih čak rekao i čitavoj Europi, baš zato što imamo odlične primjere, Amerika, Izrael, pa konačnici i Azija sad koja preuzima nekakav primat u investicijama i tako dalje. Afrika se budi, mislim da je sad pravo vrijeme da i Europa uhvati korak sa cijelom tom pričom. Hvala puno. I evo još jedno pitanje za Dejana, pa ćemo krenuti na pitanje sudionika. Dejane, čuli smo danas puno o uspješnim firmama, neuspješnim, o greškama, o uspjesima, o početnim greškama, o početnim uspjesima i tako dalje. Ali reci nam ti 3 glavna faktora po tebi kako započeti neki posao. Šta je tu presudno? Kako započeti uspješan posao? Znaš što, primijetio sam da si napravio tamo jedne dobre natuknice na svom uvodu, pa ako te mogu zamoliti, evo mislim da će biti korisno za ljude da vratiš slajd 2 nazad svojih, one greške u biznisu što si već tamo imao prije. Dobro. To mi je super, ovaj šalabaktrik i mogu odmah to. Može? Može, jer vidimo to. Ok, i sad imaš... Ovo? Jednom prije toga nešto bilo. Ok, evo, ići ću dio po dio, jer mislim da je dosta bitno za sve ljude koji to slušaju. Dakle, istraživanje tržišta, nevezano za produkt koji imate. Konkretno u našem slučaju to su bile video igre. Ovo je krucijalna stvar. Dakle, vi morate znati kome se vi obraćate. Morate znati strukturu svoje publike i što ona zapravo žele. Vi zapravo pružate uslugu određenoj skupini ljudi. Kako se to dešava kod nas na početku? Dakle, vi na početku nemate zapravo ni sredstava, niti nekakve ideje kako se istražuje tržište, a i kad saznate kako se istražite, nemate novaca za tako nešto. Međutim, mi smo malo po malo zapravo po forumima, po razno, znači bez novaca smo došli do toga, do nekakvog malog feedbacka. Šta znači napraviti igru za određenu specifičnu nišu za koju mi radimo video igre? Video igre su jako širok pojam, mi radimo za jednu nišu koja je jako velika, a to je casual gaming, koja obuhvaća zapravo sad pola zapravo zarađuje novca preko godine. Uglavnom, kroz godine, kako smo radili sve bolje projekte i produkte, počeli su se nama javljati zapravo izdavači, investitori, i mi smo zapravo tu našli jednu dobru odskušnu dasku i poligon gdje smo mogli ispitati tržište financirani njihovim zapravo surveyem. Na neki način smo dobili besplatno ispitivanje tržišta i povratnu informaciju. Sad kad shvatite na kojoj se to razini radi, to je onako mind-blowing. Zato što recimo
Vi napravite video igru i onda imate takozvani survey koji recimo 5 do 10 tisuća ljudi odigra. Prije nego što ide u prodaju, dobijete feedback od 10.000 ljudi koji vam za svaki segment vaše igre daju povratnu informaciju. To je ogromna statistika koju vi ne možete doći bez novaca, bez partnera, bez nekoga. Ali na osnovu toga dobijete trajnu informaciju što zapravo kroz godine, kroz projekte koje radite, vidite zapravo što se dešava na tržištu i na koji način možete usmjeriti svoj projekt i produkt koji imate. Znači, to je nemjerljivo kad se s nekim možete zapravo napraviti nekakav partnership ili nešto. Mi smo tu jako puno profitirali. Dobili smo jako puno, recimo, konkretno, igre se izdaju na raznim jezicima. Pa vam neko to besplatno napravi u zamjenu za nekakav share koji mu dajete. Ali vi imate pristup cijelom svijetu na ovakav način preko publishera. Plus taj service, odnosno feedback, analitika, konkretno video igra, to može biti bilo koji proizvod. Vama je neprocjenjivo, zato što ćete vi sljedeći put kad napravite novi proizvod ili poboljšanje tog proizvoda, dobiti strašno veliki, strašno jaki feedback da kada izbacite proizvod imate zaista konkurentan proizvod na tržištu. Članovi tima, evo, nas trojice smo počeli prije 22 godine, pokrivamo 3 različita područja u proizvodnji video igre i danas za stil davamo sve zajedno da dođemo do situacije da samo nas trojice radimo video igru, mi ćemo je napraviti. Znači, vrlo je bitno da pokrivate komplementarno područje, ali je bitno različita, da se proizvod može napraviti i se sami u svemu to. Naravno, nakon 22 godine vi stvarno morate imati dobru komplementarnost da izdržite 22 godine zajedno i poslujete uspješno i tako dalje. Sad ovo što pišu na tercijarni investitori. Ti investitori su vrlo bitni. Mislim da njima je jako bitno, evo meni bi kao investitor bilo bitno vidjeti da je neko nešto već napravio. Dakle, sama ideja, to jednostavno ne funkcionira. To je možda nekad funkcioniralo negdje, samo ne znam gdje. Vi kad se danas pojavite konkretno nekome sa idejom, ismijat će vas, jer ideja uopće ništa ne znači. Mi smo tvornica ideja, znači naš sektor u gamingu je tvornica ideja, dobra ideja ništa ne znači, dok se ne stavlja u praksu, dok se ne provjeri koliko je dobra, ispolira i tek onda može ići u neku daljnju nadogradnju. Tu jako puno mogu vam poveći investitor sa svojim iskustvima, sa puno većim budžetom, koji opet pomaže da se taj proizvod ispolira. Evo, ako možemo onda na sljedeći, da budem što kraći oko toga. Ok, fokus na jednog kupca. To može biti krucijalna, i zapravo je krucijalna greška definitivno u poslovanju. Taj jedan kupac, nabavljač ili publisher kojeg ćete imati u budućnosti, vi ako krenete, recimo možete potpisati za jednog, apsolutno radite samo za njega ekskluzivno. Međutim, i možete rasti na tom valu jedno vrijeme, ali ništa nije linearno. Kako za njega, tako onda i za vas. Na taj način se katate sve moguće side jobs, ne možete se širiti u smjeru u kojem vi želite ili čak isprobavati nekakve druge stvari gdje bi se eventualno mogli na neki način plasirati. Iako se čini vrlo primamljivo, sigurno rješenje, međutim, pitanje je što taj jedan kupac ima kao svoj poslovni plan u budućnosti. Vi to ne znate. Vi zapravo se samo zalokali se sami sebe za nekoga i katali se svoju zapravo na dugo vremensko razdoblje katate granu na kojoj sjedite. Mislim da to nije uopće pametan potez. Novčani tok, naravno, ovo što se rekao Dario, zaista morate znati svoje financije, polnoći da vas neko probudi što se dešava, a pogotovo nedostatak dugoročnog plana. Evo reći ću to na našem primjeru, dakle morate imati dugoročni plan i morate imati onaj gut feeling za tržište, a to je, u gamingu je to vrlo dinamično. Dakle, ono što je danas, za godinu i dvije, to je možda biti potpuno zastarjeli koncept i vi na njemu možete zapravo još neko vrijeme trajavati i nakon toga se raspada. Dakle, morate već sada oslušnuti kad proizvodite nešto, ako je proizvod gotovo danas za godinu dana, da li je još uvijek konkurent na tržištu? To je krucijalna stvar isto tako. Mi smo recimo imali tu, reći ću sreću, ili hint, ili znanje, što god to sve to zajedno uobličimo u nešto, gdje smo na takozvanom sigurnom tržištu, koje je jedno vrijeme išlo gore, imala jedan uptick, to je casual gaming, svojevrsni
a reći ću time management, da se ne ulazimo u specifične niše gaminga, jedan val koji je godinama trajao i nije se mijenjao, išao je lagano prema gore. Mi smo zapravo radili takvu vrstu igara, jer smo konkretno, s obzirom na sve ovo ostalo, što sam naveo, dakle istraživanje tržišta, poliranje proizvoda, znali smo konkretno šta možemo očekivati kad završimo jednu video igru, koji je ROI na kraju, koji su nam troškovi, koje nam dobiti, koje su veze sa publikom. Imali smo sve ispolirano. Međutim, trend se počeo mijenjati. Malo po malo, dakle to se neće desiti preko noći, ali malo po malo se počinje mijenjati trend u gamingu. Ljudi žele nešto novo. Mi smo to slušnuli i lagano smo počeli istraživati. Dok smo se držali one sigurne grane, ono što nam je zapravo stavljalo kruh na stol. Počeli smo istraživati jedan dio svojih financija, stavili smo u tu neku drugu nišu koja se zove takozvani danas free to play. Danas je free to play biznis model vrlo raširen i poznat i tako dalje, ali prije 10 godina je tek bio u povojima. Mi smo ga počeli istraživati da bi on danas potpuno preuzeo i postavio primatu u game biznisu. Evo, ovo je samo bilo ukratko da možda ove podsjetnice tvoje natuknice su mi pomogle da ovo... Mislim da ću ja ću sad pročitati početna nekakva pitanja koja su bila, pa da vidimo koje je bilo prvo pitanje. Idemo prvo direktno pitanja po osobama, a onda ćemo vidjeti, ako ćemo imati vremena, pitanje za sve predavače, pa ćemo onda dodati nekakve elemente. Ali evo, predlažem također da ukoliko ne uspijemo odgovoriti na sva pitanja, da zapravo postavite ta ista pitanja na Slacku, pa onda možemo tamo još više polemizirati o svemu tome. Pa evo kaže ovako, pitanje za Dejana, kaže gdje vidite cloud gaming u gaming industriji i mislite li da će cloud gaming postati mainstream? Da, dobro pitanje. Cloud gaming je ono, ajmo to pojednostaviti za ljudi koji možda ne znaju šta je to. To vam daje mogućnost zapravo da se riješite, dakle ako imate najstariji kompjuter na svijetu, vi možete na neki način se spojiti na udaljeni server, iskoristiti njegovu grafičku karticu mogućnosti i odigrati najzahtjevnije igre koje zahtijevaju strašno jaki hardware. Možete ga zapravo na neki način streamati i odigrati ga na svom kompjuteru koji može biti 20 godina star. Ono što je tu usko grlo je zapravo konekcija, internet konekcija koja je još uvijek negdje brza, negdje sporija. Mislim da je to itekako primjenjivo, itekako ima budućnost. Mislim da je to pogotovo interesantno za casual gamere. Znači, za one gamere koji su zagriženi, imaju doma lude grafičke kartice, nabrijane sisteme i kompjutere, oni već sad mogu puno više igrati i bolje igrati nego oni koji to nemaju. A ovdje se otvara jako puno prostora za ljude koji imaju prosječne kompjutere, sada mogu igrati najzahtjevnije igre. I mislim da će se to u budućnosti definitivno uhvatiti korijena i da će casual publika to više prihvatiti nego bilo ko drugi. Zapravo mislim da će biti upliv casual publike u tako nešto jer putem, na primjer, subscription modela, recimo platite $10 mjesečno, imate mogućnost kao Netflix, streamate, odnosno igrate igre na bilo kojem kompjuteru koji ima. Ne morate kupovati kompjuter bolji, niti bolju grafičku karticu i mislim da to ima zaista budućnost. Možda ne sutra, možda ne za godinu dana, ali to su neke stvari koje dugom treba na 3, 4, 5 godina. Hvala. Vidim da su pitanja bila nekakva sa već odgovorima da je Saša Ivan odgovorio Valentini, ali evo, da li ima koje pojedinačno pitanje? Nema, pa ćemo se vratiti na grupno, pa evo zamolit ću Sašu Ivana da kaže ovako, koja je najskuplja pogreška koju ste napravili i kako ste se iz toga izvukli? Grupno su najteže. Najskuplja pogreška, recimo sa ovim centrom za telemedicinu, ja sam tehnologiju i rješenja donio iz Amerike u Hrvatsku i mislio sam da bi Hrvatska mogla biti dobra za pilotiranje jednog takvog projekta, jer je rizik od nekakvih tužbi u Hrvatskoj mali i ako bilo šta krene po zlu, neće biti multimilijonske tužbe i procesi, što bi se u Americi moglo dogoditi da recimo određeni dio medicinske dijagnostičke opreme u nekom momentu ne radi, pa onda nekome ispadne stvarno ozbiljno loše ili ne daj Bože zagine.
A ono što nisam mogao vjerovati, a to mi je govorila supruga koja je liječnica, je kolika je inercija ovog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj i koliko je HZZO nespreman za bilo kakvu novost, odnosno iskorak, čak i u smjeru kontrole kvalitete ili boljih usluga ili recimo pružanja usluga tamo gdje ih nema. I ja nisam mogao vjerovati da se to neće dogoditi 10 godina, ali se nije dogodilo. Tako da u principu svu investiciju koja je bila ogromna sam otpisao. Znači izvukao sam se tako da ok, slignuo sam ramenima i rekao sam ok, naučio sam lekciju. U Hrvatskoj stvari neke koje su logične za društvo i potreba postoji se ne moraju dogoditi i drugi put ću biti puno prezniji, odnosno konzervativniji. Ja. Ok. Pa evo, znači opekao sam se i jednostavno... Naučio lekciju tako da se pomirio sa gubitkom i... Točno i kad su u pitanju posao u Hrvatskoj, u buduće sam vrlo nesklon u upuštanju se u išta novo ako ne postoji barem jedan poznati kupac, ako nije pothvat koji praktički bez problema može otići preko granica bilo gdje. Znači, ako vam je dominantno tržište ili ako je bitno za opstanak da to bude u Hrvatskoj, onda morate imati barem jednog kupca i to vrlo sigurno. Da vam se ne dogodi ovo što se meni dogodilo. Ja sam računao na nešto što bi se moralo dogoditi pa se nije dogodilo 10 godina. I nezamislivo je, ali to tako. S tim da je par ministara govorilo da će biti novih usluga, da će se pružati telemedicinske usluge i u provinciji i na otocima i za HGSS i za Hrvatsku vojsku koja je išla po terenu, ali se nije dogodilo ništa. A recimo reforme takve nije bilo nikakve. I recimo troškovna struktura hrvatskog zdravstva je neodrživa, ali to očito nikoga ne brine već 20 godina. Ne kažem da bi samo moj uslužni servis bio i oprema bili put za rješavanje toga, oni bili jedan od rješenja, ali nije napravljen čak i prvi korak. Hvala. Može pitanje za bilo kog od panelista, razmislite malo, pitanje je interesantno. Kaže ovako, Petar kaže, moj kolega je pokrenuo startup i ima situaciju. Dao je preveliki udio svom co-founderu, a taj co-founder nije napravio ništa što se dogovorilo za taj isti equity. Kako tome problemu pristupiti, odnosno kako vratiti svoj equity? Pa evo, mogu svi, može netko prvi, pa... Mogu ja prvi? Može. A u principu bi trebao sa svojim co-founderom koji mu je vjerojatno neka prijatelj ili poznanik razgovarati iskreno i najjednostavniji put bio da se oni dogovore, odnosno da co-founder shvati da se skupa nije u redu sa njegove strane, odnosno da vrati jedan razuman postotak natrag. Ja. A ako to nije moguće, onda mu je, ako nije predaleko otišao, najugodnije da u principu iz te firme ode, napravi novu i odnese tamo svoj know-how. Jer ako čeka rješenje na nekom trgovačkom sudu u Hrvatskoj, onda može zaboraviti tu ideju, to se neće dogoditi dugo. Možda prođe 10 godina opet. Točno, jer ja recimo imam jedan proces za jedan potpuno drugi biznis koji je vezan za vjetroelektrane sa Republikom Hrvatskom, koja me masivno oštetila i mene, jedno od 90 ljudi u firmi u sličnoj poziciji. 2012. sam tužio Republiku Hrvatsku, još nije bilo ni prvo ročište. 2020. Ni ja, ni niko od tih 90 sličnih. Riječ je o oduzimanju koncesija za vjetroparkove, tako da trgovačko pravo u Hrvatskoj je jedan ogroman užas. Ogroman. Iz moje perspektive i jedan izvor nesigurnosti temeljne za svakoga ko će normalno poslovati u Hrvatskoj i zato ako ikad napravite iole uspješan biznis i ako vam priđu investitori, nemojte se čuditi ako budu tražili da vaša firma bude u principu u vlasništvu firme koja će biti vaša i u koju će se ulagati, a ta firma je osnovana ili pod luksemburškom ili pod holandskom regulacijom ili pod engleskom ili pod američkom, zato što su tamo jasni i porezni sustavi ne mijenjaju se od danas do sutra i ako i dođe do nekakvog spora u domeni trgovačkog prava, to je rješivo u roku oko 5 mjeseci i jasno je kakav će biti ishoda u Hrvatskoj, je to potpuno nejasno, a kada, to da ne govorimo. Nadamo se da će ići to na bolje jer svima je to od koristi i start-upovima, poduzetnicima i corporate sektoru.
Evo, kaže Petar, ima još jedno pitanje, koji je idući trend u gamingu? Pa možda Dejan, može samo kratko, što misli da je sljedeći trend u gamingu? Pa mislim da se tu zakucava recimo konkretno e-sports. To je nešto što je interesantno i što dobiva nekakav zamah. Lagano se prati u medijima, vani je to vrlo popularno, odnosno još nije doseglo sigurno svoj pik, ima tu jako puno mjesta i za ulaganje i za promatranje oko toga što se dešava. Ali e-sports je nešto što bi zaista mogli doživjeti. Mi imamo malo kad imamo zapravo, naše osnovni alati su zapravo mobile telefoni, znači mobile, i sve prebačeno na mobil. Na taj način zapravo ćete vi moći, tu vidim jako puno simbioze i mjesta za napredak, kao što je cloud gaming, pa tu je e-sports, i bit će sve više ljudi koji će biti dostupno na najvećoj razini igrati takve igre ili prisustvovati recimo e-sports. E-sports je nešto kao da recimo gledate zapravo live event, odnosno dolazite na stadion praktički i gledate kako neko drugi igre. To je vrlo popularno odnosno vani. Kod nas se to zahuktava lagano, postoje ljudi koji pokreću velike stvari oko toga. Treba će neko vrijeme, kao sve u svakom biznisu treba neko vrijeme, ali mislim da to je nekakav sljedeći korak. A htio se samo vratiti na prvo pitanje. Aha, može. Nekakve greške na kojima se uči. Mi smo imali tu sreću da smo napravili, pa bih htio to podijeliti s ljudima, te najveće greške u samom startu kad smo tek kretali, a ne kasnije. Kasnije smo zapravo učili jer svaka kuna je vrijedila, nije se moglo razbacivati s ničim, nismo imali baš puno. Ali je bilo činjenica, recimo, kad smo završili igru, nakon prvu igru nas trojice, nakon 3 godine rada, onda dobili smo nekakav ugovor. Zapravo niko ovdje nije bio zainteresiran u Hrvatsku, niti su znali što su video igre u to vrijeme. Pa smo to ponudili nekom vani, mislim da je bila Njemačka. I čovjek je pristao na to, super, poznati, bla, bla, bla. Potpisali smo ugovor, to je vrlo odnosan ugovor, za nas je to bilo nevjerojatno. I čekali smo novac, naravno, da vidimo šta ćemo dalje, kako ćemo dalje. Ništa, novac nije stizao, tantijeme nisu stizali, međutim, naravno, stići će, vjerujem u tako nešto. Dok jednog dana nisam ušao, ne znam, mislim da je to bio, ne znam, Konzum, Plodine, šta god već, na policama našao svoju igru i onako, bio sam začuđen u lijepim omotima i to su bili metalni omoti, igre tamo. Na kraju smo shvatili da se igra prodaje po cijelom svijetu, mi nemamo ništa od toga, 0 kuna. I onda smo bili na prekretnici, ok, šta ćemo sad? Dakle, nemate novaca da nekog tužite, da se bacite u parničenje, bilo šta. Saznali smo zapravo da je čovjek nekakav faker, koji je već zamuljio puno njih. I bili smo na prekretnici, šta sad? Nastavili smo dalje. Sljedeće 3 godine smo ponovo radili nove igri, ali imali smo sad jako puno iskustva i onda smo uspjeli lansirati prvu igru, nekom prvih manjih uspjeha smo zapravo dobili zamah i krenuli veće projekte. Ali point je u tome da takve greške u kasnijem poslovanju su jako, jako skupe. Ovo je bilo jako skupo, ali je bilo na vrijeme. Bilo je u ranim fazama našeg rada, gdje smo mogli nakon 3 godine, pa ste 3 godine nešto radite i neko vam uzme apsolutno sve. I onda radite ponovo 3 godine. Evo, ovo je super prilika da se zapravo čuje nakon 3 godine rada, netko je preuzeo projekt i sve zasluge i sve novce, a vi nastavljate dalje sa iskustvom. Sljedeće 3 godine radite na novom projektu i taj projekt, vjerujem, je omogućio sve ono što vi danas radite. Da, ima još jedna činjenica koju malo ljudi zna, ali evo, bit će dobro da čuju. Dakle, u prvih, pa reći ću 6-7 godina poslovanja, nas trojice vlasnika smo počeli lagano zapošljavati ljude i u to vrijeme su ti ljudi, znači od tada do današnjeg dana, svi su plaćeni na vrijeme, nikad nismo bili u nikakvom zaostatku, dok si prvi 5-6 godina mi nismo podijelili gotovo ni kune, sami sebi. Dakle, nakon 3 godine imate ili ključ u bravu ili nastavljate dalje, i mi smo nastavili dalje opet u svojim vlastnim financijama sljedeće 3 godine i onda smo nakon 6 godina uspjeli nešto napraviti. Čisto da vam pokažem primjer koliko zapravo treba odricanje neki put, nekomu se desi preko noći, ali to su izuzeci, da se ne zavaravamo.
Evo, Preko kratko. noći nekima traje 22 godine ko vama. Nekome traje 22 godine. Da bi sada ta ista ekipa, evo zapravo nekakva kruna našeg poslovanja je to da nas kupuje firma koja je ogromna, jedna od 5 najvećih u svijetu, na tržištu koje je jedno od najpropulzivnijih u svijetu. Evo može jedno pitanje za Mariju, hvala Dejane. Marija, šta ti misliš, kako ova sad financijska situacija utiče na startup zajednicu i zapravo pokretanje poslovanja? Kako je tvoje mišljenje? Znači ta financijska situacija ne samo u Hrvatskoj, nego Europa, svijet, sve to utiče na nas na nekakvim geopolitičkim razinama. Kako je tvoje mišljenje o tome? Pa nekako iskustvo zapravo kako smo i krenuli i onda nas je cijela ta situacija presjekla svih skupa, da tehnički je to nešto da sigurno utječe na svih i sigurno ne ludo pozitivno, ali to je nešto gdje se moramo sad se prilagoditi tome. Sad je nešto gdje moramo prilagođavati svoje poslovanje od starta takvoj situaciji. Ono što bi ja rekla da uvijek možemo izvući pozitivne stvari iz nekakvih kriza i svega je što ćemo mi koji još nismo ni krenuli u nekakav ludi biznis u startu odmah imati nekakav backup plan, a vjerujem i da svi ovi sa iskustvom ga imaju jer ih je, kao što smo vidjeli sad Dejana na primjeru i Sašu naučilo iskustvo da se uvijek može dogoditi ili nekakva interna kriza ili očito svjetska kriza. Tako da utječe, sigurno su usporili se procesi i vjerojatno su se neki startupi ugasili zbog toga, ali možemo iz toga jako puno naučiti i zapravo se prilagoditi svemu. Ja to tako nekako vidim zapravo. Slažem se, zapravo krize su uvijek dobar pokazatelj ko može opstati, ko ne i tko je spreman na žrtvu. Ali to je ta prilagodba o kojoj sam pričala. Moramo uvijek biti spremni prilagoditi svoj proizvod, odnosno i dovoljno fleksibilni da na tržištu možemo doći do onog što želimo. Super, pa evo može odmah pitanje i sljedeće, Marija, budući da ste završili program gdje ste 8 mjeseci bili konstantno mentorirani, pa pitanje glasi, u kojoj mjeri mentori doista pomažu da se greške izbjegnu, da se uče zapravo iz tih grešaka, a u konačnici razvoju nekakvih novih obrazaca ponašanja. A zapravo bilo je pitanje da li mentori pomažu. Nadala sam se da će me dopasti to pitanje, čim sam ga vidjela, samo sam trljala ruke ispod stola i navijala. Prošla sam, znači, taj riječki startup inkubator, ali sam prošla s jednom drugom idejom s kojom smo kao, ajmo reći, bili jedan od najboljih timova na hackathonu koji je bio za vrijeme korone. Sam prošla u Lean Startup metodu, tako da sam prošla nekakva 2 susreta sa mentorima iz različitih područja i kategorija, pa u principu meni je za početak bilo jako fascinantno koliko su oni spremni pomoći i koliko zapravo su spremni dati sebe, svojih savjeta, svog znanja i svog rada da bi ti pomogli da nešto napraviš. Oni vam mogu pomoći u izbjegavanju grešaka, učenju iz grešaka i razvoju novih obrazaca onoliko koliko vi to ste sposobni prihvatiti. Ako ste vi spremni učiti iz njihovih grešaka i onih grešaka koje su oni prošli kroz svoje i druge projekte koje su mentorirali, ako ste iz toga u stanju naučiti i raditi na tome da razvijete nove obrasce, onda ćete od njih i naučiti. Oni to ne mogu napraviti za vas. Oni pomažu, daju savjete, pričaju o tome, pokazuju konkretne primjere, a na vama je da to primite i prilagodite sebi i radite onda na svojoj ideji i svom zapravo obrascu ponašanja. Meni su jako pomogli, ali bilo je teško zapravo prihvatiti koliko možeš pogriješiti. A kad to jednom prihvatiš, onda to sve ide jedno s drugim. Super, hvala. Evo javljaju mi iz režije da sam prebacio vrijeme, da sam malo oduljio. Tako da evo, hvala svima na pitanjima. Molim vas da pitanja ako nešto nismo uspjeli odgovoriti, vidim da je trenutno Tomislav još jedini odgovor nismo uspjeli, ali budući da je odgovor puno duži, vjerujem da na Slacku možemo napraviti jednu dobru diskusiju na tome, pa ću ga zamoliti da se pridruži na Slack i da to predloži to pitanje ponovo, pa ćemo, vjerujem, ne samo mi i drugi pomoći im odgovoriti na pravi način na sva pitanja možda koje još nismo odgovorili. Hvala panelistima i evo, Miro, prepuštam stage is yours. Hvala, Dario. Da, malo još onako teško za izgovoriti. Što to prepuštam? Ja isto imam taj problem. Jel pozornica, jel video, jel ekran, jel mikrofon?
I onako svaki imamo svoj, tako da hvala Dario, ovo je bilo jako zanimljivo, ne znam kako je svima ostalima, ali evo sad je 18:40, skoro 2 sata su već iza nas, 2 sata vrlo zanimljivih predavanja, vrlo zanimljivih rasprava, razgovora, pitanja. Ja se zahvaljujem svim poduzetnicima, domaćinima, zahvaljujem se tebi Dario na odličnom panelu. Ja bi onda evo sad išao prema zatvaranju ovog našeg prvog Startup Cafe događaja. Pa ovako onda možemo krenuti sa zaključkom. Ono što sam već spomenuo, dakle zahvaljujem se i Mariji, i Dejanu, i Saši Ivanu Vrdoljaku na odličnim primjerima iz vlastitog poslovanja. Dakle, vidjeli smo koliko su oni različiti, ali ponovno svatko je imao za podijeliti vrlo interesantne primjere iz vlastitog života. I onda Dario, evo, hvala i tebi na odličnom moderiranju panela i na vrlo dobrom, kako bih rekao, seciranju startupa i grešaka, čak i poduzetnika koje onda oni rade. Hvala. Htio bih se zahvaliti, evo Dario, ti si ovdje kao predstavnik, ali htio bih zahvaliti lokalnom partneru i Riječkoj razvojnoj agenciji PORIN na stvarno jako dobroj podršci u organizaciji ovog događaja. Iako taj događaj je online, kažem, želimo stvoriti platformu da lokalne priče, ovakve kakve smo danas čuli, mogu doći na nacionalnu razinu. Također, ovaj događaj podržalo još niz drugih organizacija, Startup Inkubator Rijeka, Smart 3, Istarska razvojna agencija, lokalna razvojna agencija PINS, STEPRI, znanstveno-tehnologijski par sveučilišta u Rijeci, poduzetnički centar Vinodol, E-student i grad Kastav. Ja im se od srca zahvaljujem na podršci i nadam se da će i dalje biti s nama u sljedećim Startup Cafeima koje organiziramo evo već za 2 tjedna, a o tome malo kasnije. Za one možda koji nisu bili na samom početku, htio bih vas pozvati da se priključite našoj platformi koju smo napravili na Slacku, dakle jedna grupa gdje praktički želimo napraviti mjesto za networking, ali i mjesto gdje ćemo objavljivati sve materijale s ovih naših prošlih, ali i budućih BizHack Startup Cafe događaja. Tu će naravno biti i predavači i mentori, ako postavite pitanje, imate ideje, moći ćemo ih tamo razgovarati. Svakako se prijavite, evo link je ovdje, ako još niste, imate još dovoljno vremena da se prijavite. Nadalje, ono što sam na početku spomenuo, još bih vas jedanput pozvao, vidim da su već neki to napravili. Puno bi nam značilo ako bi ispunili ovaj naš upitnik o percepciji poduzetništva. Treba nekih 5 do 10 minuta da se to ispuni, ali ti odgovori će nam puno značiti, pa evo i one koji će možda biti ne najsretniji, nego će uložiti najviše truda u odgovore. Spremili smo nagradni natječaj koji možete osvojiti i 200 kuna bon u svijetu medija. Nije puno, ali evo znak pažnje za sve vas za koji se trudite nam pomoći. Dalje, već sam najavio, ovo je nekako kruna ovog svega što radimo, a to je BizHack Hackathon kojeg organiziramo u 11. mjesecu, dakle od 6. do 8.11. Vjerujte mi, okupili smo super mentore, okupili smo super coacheve, izazovi su odlični. Ako slučajno sad mislite da je to samo za IT-evce, nije, dakle na ovom hackathonu razvijat ćemo ideje, dakle ne morate biti iz IT backgrounda, može se priključiti svatko. Vjerujte mi, iz našeg iskustva vidjeli smo da se u 48 sati mogu tako odlična rješenja osmisliti da jednostavno vas pozivamo da dođete i priključite se ovom hackathonu, a na kraju za najbolje, dakle prva 3 tima sudjeluju u raspodjeli nagradnog fonda od 35.000 kuna, gdje je prva nagrada, dakle 20.000 kuna. Tako da uskoro 25.9., dakle to je u petak, naša web stranica bizhack.eu bit će online i tamo ćete dobiti točne i detaljne informacije gdje se prijaviti i kako se prijaviti. Još jedanput, isto tako snimka ovog događaja, editirana, bez onog dijela gdje smo imali vaše predstavljanje, će biti dostupna na stranicama Lean Startup Hrvatske, ovdje je link, ali ako dođete na www.leanstartup.hr, tamo možete
vidjeti sve aktivnosti i naravno ovu snimku. Ja bih vas onda na samom kraju pozvao da se prijavite na sljedeći događaj, znači na sljedeći drugi BizHack Startup Cafe koji će biti na temu od ideje do tržišta i u sklopu tog događaja bit će predstavljen razvoj ideje temeljen na korisnicima, te će se isti fokusirati na Lean Startup metodologiju i Customer Development metodologiju, dakle kako doći od ideje do tržišta. Događaj će biti 7.10. ponovno preko live webinara, ali budući da postoji posebna druga registracija, ponovno morate ispuniti svoje podatke, tako da dobijete onda link za prijavu. Evo, ovdje je link za prijavu, dakle Bitly Startup Cafe 02. Ukoliko ne zapamtite neki ovih linkova, sve je na našoj web stranici, dakle www.leanstartup.hr, tamo imamo sve informacije dostupne.